Ya ibu-ibu apalagi nih tua-tua kene. Contohnya backsoundnya beda lagi. Apa ben ibu-ibu nih selesai demen mau payas. Jadi ngelah tas kurang demen menceki. Kuranan menceki genang. Panak saya ada nyemput. Lian bawa musik backsoundnya. Tetandingannya bawa video malu tetandingan video. Langsung misi bawa backsoundnya. Lacurati yang numitis tadi anak alo. Tukang gong ningil dia. Gong gong. Uma beli ngoreng dalo. Nih bapak-bapak aneh sing kalah sindir ben nge status masing foto kisah nih gambar anu foto cekrek langsung update status lacur-lacuran tiange dadi kurenane inyoman asing atae ngayeh peninggalane ulung nengan